kadlal pa Isua Krista mingin tukin zinga hian chibai thaber atharin kan buk le chewa in zal na huna ta te dam taka in lo tho chu thap ka be seya chumi tan chuan du sakra sang ber atharin kan hlan le cheu ani voina kan sort meditation message thupui tan chuan Pathian zahngaihna ti hi kan thlang chuaka chanchin thama thaya ziak bungsom pani chang somni a Isua zahngaihna san zia kan hmo tang hian zirlai kan zir ho don ani Pathian thu chiarin ilongai thlang u ne tura rorel na atir chu ma lo zung luang sop atitliak fit halovanga lakhu po atimit lawang lalpan athukan zatan mal min som sakro se Pathian zahngaihna san zia chu mi hringin kan tele kan thlir dan angot hi alo ni lo me le mai ti he changa tang hian alang ome mi hringin zahngaihna alan chu thir thei sang ber aya la sang fe hian Pathian chu ana zahngaihna alan tir theiang ti hi kapum vedan ani thin kan lali suwa khan thun hoi rol takin ram chanchin tha aron thrila ahun laya sa khona dan le politics in anoi che tlat mi pui van tlang le chumi noi lama mi te chu arong bol na mang khan aron thruta dam lo ta tan doctor ni in berambo pakhat zong tura sumkua le pakua te kalsan ngam beram putra ron ni in mi hausa le mi fel te thian ni du lova mi sual le pachia te thian an pol pha ka ron in pha noi zokin ahun pum aron manga alal ram chu zahngaihna le khongaihna khatin leya aron din ane rinna konga derdep tak tak luang sop ang maya chat lek to te thrui nei to lo khub zoi le ban uai thla te Pathian a be se na sang po nei ngam to lo le an be se na nei chun nge po mei khu chuai to lam ang maya khu che mit lek to te po Pathian zahngaihna kulbing sang tak chunga chuan an him zia le a zahngaihna chuan a thlen phak zia atar lang ane ole voine hian hati hian ingai tu o Pathian zahngaihna chuan sual mun thim berpo ala thleng zo khub zoi le ban uai thla luang sop ang maya chat lek to rinna mumal po nei to lova din le tluk forma pian thar le dak form thin tu ten hena hian lalpa Pathian chuan a zahngaihna kongka chu ala hong rega rinna mumal po nei thei to lova buai ril rulama setana na sataka asoi sak le angai sak mekte lali su Krista rinna po lanung che Yesu Krista an rinna po chak angalang le thei to lo ten hena hian Pathian zahngaihna chu ala thleng phak ani unau takte u chung zinga chuan kan lo tel ani poin lalpa Pathian zahngaihna chuan min thleng phak ani ti voinia atharin he short meditation message kal tlang hian kapuang non le ani Pathian zahngaihna kongka chu ala in hong renge lalpan in zain atharin malsom chero se amen